na vodi je Andrija Pajić. Andrija kreće svoj drugi dan. Maneti na kikeru. Veoma sigurno. Goran kreće u svoj drugi dan. On je jedan od najzanimljivijih vozača na žici. Obratite pažnju na njegovu vožnju. Prosto, to je čovjek koji vas stalno drži na ivici stolice. 360 na desnom kikeru. No side, 180 na levom kikeru. Ja bih za njega rekao da on već formiran wakeboarder. 540 na slideru i da on ima već... I Đorđe Lebrenović kreće u svoj drugi dan sa 180. Backside 180 na vodi. Čeka desnom kikeru. 180 na desnom. Prelazi preko levog kikera. Na jednim finim railijem. Dobro je. Prolazi pored desnog kikera. Ali levi neće zaobići. Prelazi neuspješno preko levog kikera. Kreće u svoj ran. Kolega Vana Indija. Sa stilom. 180 na desnom kikeru. Na levom. U svoj ran kreće Goran Lazić. I on je isto autentičan po... Ogroman blind na vodi. Na levom kikeru. Veliki 180 na levom kikeru. Veliki aplauz za Gorana.
50-50 na slajderu. Neki na desnom kikiru i to presiguran. Rafo! 50-50, čist kao suza na slajderu. Kreće u svoj ran, odmora ga Rejlijem. I pada back roll. I Srki radi jedan back roll. Goran kreće u svoj ran. Offside, 3, nažalost pao je, ali to je drugi ran. Varete na desnom kikiru sa Glebom. Varete na desnom kikiru.
Ilija Pajić počinje svoj dan. On si mi rekao da me pobedi. 180. Backside 360. 180. Mana kicker. 180. Mana levi kicker. Pa prelazi. Fifty, 180 na Nenad kreće u svoj finalni dan. Otvara ga Raylijem. Zatim switchback rollom. Line na kickeru. 180 sa tail grabom. Board slide na slideru. Ovo je izvanredan run za neko ko nije vozio godinu dana. Srđan kreće u svoj finalni dan. Back roll. Rayli, grip. Seče za switchback roll, ali nije dobro zasekao. Nije veze. 360 na desnom kickeru i pada, nažalost. Back roll. Nije dobro zasekao. Goran kreće u svoj run. To sai 360 na levom kickeru. Bravo Goranče. 540 na slideru.